Laping Liors Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Liors Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa iti panang silpo ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas Mang Bianong ditoy Laping Liors Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga aldaw tayo amin papagayam. Nasaysayat sa no ibagag naimbag nga oras yu amin. Tadyak amaw no aldaw, bigat wenno malam ti ayan yu itangag dingdingeg. Kasdo nga raw ti surat ni pagayam Robin. Na. Kanagnagan mo pa, di ibagbagada akrupat. Lalala, saan yun nga inayon na problemain no pud no akrupat? Adda kayo no patsinyaw. Ken ka, Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Robin at taga Kawayan City, Isabela. Nanggagti mo na asurat ngayon kay indrama kat oral aglag-tulagtaw di karuba may apadak anasem ngagdengdengeg iti drama. Idi nanggagan naman na yun dahito ya programa. Aya. Bayam ngaglag-tulagtaw. Basta nangato jay atap na tadi kat agdribble ijay ngataw. Kasi man nga ron nga erugek to'y surat ko, Mang Bianong. Naggapo dito'y ni Elma kat oray lagamli-amlid piman jay tao. Na, apay ngay ngaglibi ka? Dintumot makaawat da dya babay. Imbagak lang aruden nga awanen, timmayabon. Anyat sasawam? Anyat titimmayab? Awan mo tibili, tuno kalapati at tarakin mo tapno ibaga matimmayaban. Timmayabon jarik na ken karayo, anarik na ni puso. Ay, saan ka amaw-awatan? Mapan kakit din ijayan ni Elma, taing kakasarita. Kaasimat, naglabasit ang jagong na iti kasasangit na. Oh, amangan no kunaan na nagsubli pimanaw at timmayab. Numapanakit din iti ayan na. Saan nanang? Maawata kunti kayat mo asawan. Timmayabon jay riknam ken kwa na. Saan mo ngay ayatan? Precisely, mother. Anday ko? Apay ngagsintok kayo latan? Kasano? Kadyak mabilang numano ababa iti may ditoy ngagsangsangit gapo iti kinagatil mo. Anyamat day ta kinagatil asasawin nyo? Apay galyang? Nagatgatil ka pa'y angom galyang. Kasla jay sabawil iti ginagatil mo. Ninanang mo. Ay, agbabawi kang tulangan no isinadan day taragsak mo. Otro! Bilibak mo't iti karismam, Robin. Agpada kayo launay ka ni Robin Padilla ang makarisma. Ay, sikan ati siyak. Pwera ngaw. Mabalin ka da maamuan ti anting-anting mo.
Ta naglakakumpet dagiti bebots ken ka. Kaya't mo ka diya talaga amamuan? Una ha, tadatay just kaya kundi padto bakit? Kinunanakit din na maunatak to, ngamjak to kano pulos makasawa. Anya? Ay. Nagkasangin tigasat mo. Isungor da maluksawak. Kundi basa ng tumot namin tipalad ko. Problema kat nga rudon timpain na kanya. Ay, jak lakit di kahit timabakan. Mamatpati kan tumang ngamin dita, padto no palad dita. Dula amin. Sika ti mga arami di tigasat mo. No di mo kayat ti mga sawa, di saan ka makasawa? No kayat mo ti mga sawa, imposible nga awan ti maisalat no ipalapal mo tayat mo. Tirigat na, kadyak pa'y mat impalapal. Ilaylayat ko lahan. Anya? Ay, kapoy ka nga ron. Anya nga dayta? Saksaklutem latan dayta mang paado ko maitipulem? Sa anak mo't niya minakasken ka, nagalisto ka lang nga makabaniit. Tanagado ti dumawi, itaapan mo. Iso nga isoronak man ket ti sikretom. Barang no makasawa akmat tayo. Madanaganak no pumayso di padto di just kaya bakit? Maunatak kanukit din yawan nagtawi di apelyidok. Ay, nagalasapad to. Makaikuskusayak si ka. Nang runay dagdawatan iti kwarta abayad ti padtuna aparikot ko ita. Just kaya mamad to. Anya, napsug ka din, Lea? Una, agasam ngayon in-order mo amin na paborito kasi daan. Kaya kami nabusugan. Tapno, di nakto malipatan. Ha? Apay ko mamalipatan ka. Lea? O anya, mapanta ka din nagbuyay ti sine? Saan? Adapay na patig nga ibagak. Sakbay arom muarta dito restaurant. Anya dayta? Agbreaktan. Anya? Kalpasan nga awisan na kun order amin na kayat ko akanan? Kalpasan abusugan nak? I-break nak lagayam? Kung amin, Lea. Sana kun anaragsak iti relasyon ta. Nawayakan amang sapol iti sabali akasukat ko. Ayop ka! Ti ko lang kiti! Nakakita ka manan iti sa bali! Iso alak lakaam lang di mang i-break kanyag! Anay ka? Amoyo! Babairo tayo ti lalaki! Awan babain na! Lea, sumardeng kan. Palagamat! Binusog nak lagayam! Kalpasan na! I-break nak lang! Tada kakita ka iti sa bali manan a babae ang isukatam kanyak! Gustoon! Ayop ka! Kaumong tangiwat mo! Ha! Tangiwat mo ti kaamam! Apay nga tibag ka ngay! Gunggunam! Kurang payday ta ayop ka! Agtal nga ka! Magibabain ka! Datantikit kitaan dagiti tao dito restaurant. Ayawan ti rumbang nga kabain ko anya! Dahi ta aramid mo ti kababain! Babairo! Permay, abain ko iti daydia kanito, mang biyanong. Ta di naksinardengan na pinagsasawan ni Lea iti unag ti restaurant aging gaapi nanawak. Ngem, pudnumot amin ngem bagana, mang biyanong. Talaga a playboyak. Adaw ti kumpayat a babae kanya. Isu nga, insinak ni Lea ta adamanan nakitak asabali a babae a nagustuhan. Nakapimpintas ka talaga, Marian. Nagaamo ti rupam. Sa anak ang mauma amang mat keng ka. Ang mga nubulbulaan naklaan. Aman! Talaga nagpintas ka. Danda ni Jack kayat nga isina ti panagkita keng ka. Amom? Ada pagkakaingasan nyo jay napintas nga artista aka nagnagan mo. Ha? Ni Marian Rivera? Wen, exactly.
nagkaruprupam ni Marian Rivera. Lukluk ko nakmat. Ni saan? Apay ko malukon ka ngay. Seryoso akang ka. Kaya't ka nga ikalay sa Marian. Sika talagang ti babae a para kanyak. Agpaiso? Wen! Malipatak lakit di ti umangas no di ka makikalay sa kanyak. Una yan, tamalipatam ti umangas. Aman, agpaypayso. Malipatak ti umangas. Isasapay la ko ma. Tadi nakpaayan. No ibagak nga agkalay satan. Di kanto nga tagbabawi ang mga ikalay sa kanyak no bilang? Pulos! Sika talagang ti para kanyak. Sika ti kayat ko nga ikalay sa Marian. Nanang! Mga sawa kon! Oho, di nakman ipraprank si ka, Ruben. Anya nga ipraprank nanang? Kasla di mabuy-buyak iti YouTube. Kalpasan ti amen, ibagada ti, it's a prank. Ni nanang mo't komporminto mga minti buy-buyain niyo. Iso akas ta na apektaran ti utek yung. Ha? Kaslakit din ibagbagam nga dadadail ti utik ko. Ni, sana kasta nanang. Kayat ko asawan. Sa balin ti taray ti panunot yaw. Gapoy ti buy-buyain niyo a prank-prank dita. Anyat amok nga, inupudno ti atap ko a prank laeng ti kunam apa nangasawam. Ni nanang mo't. Kano nagdawal ka iti babae? Ita, kunamkid din na mga sawa ka. Saan ka mo't a vlogger, tapno ibagak ko a prankster ka. Sardingan niyo man ngamin ti kabubuya yung iti kakasta nanang. Uri siya ka, di yung patpat yun. Gapo iti kabubuya yung iti dayta a prank-prank. Mga sawa ka talaga, nanang. Ay na, Robin, mamati aktula no dumanon tayon. Jakpat yun, ngagseryoso kay ti kasta nga style mo. Anya ka ni nanang na ya. Isagana yung kay dain ti isabong tayaw no dumanon tayon. Ay, nakasaganan ti dua abaka kun may saanwang no pudno ang mga sawakan. Nayunak pa'y ay ti lima ababoy. Ikarigatak apaadaan ti awan. Tapno agtalnakan iti kinadawal mo iti babae. Oh, umapapala ka talaga kan kasi ka. Nakaado ka ni tinobya. Ita, mga sawa kagaya man. Sana all. Aggaraw ka mo ngaminan atap no makanubya kan. Ada kursunada ka taga kabangibang nga barangay. Ngam iti sarong karak ko may tibalayda. Agkutukot mo tindag iti tumang ko. Idadakon iti batog ti ridaw ti balayda. Anya? Oo, na yung day tanak kinatok mamaw. I-chat mo ah. Mabainak mo ta, mangisend iti message ko. Na? Nagtukmam ka time. Ha? Agpatingga kalat umapapalan ta ultimo pa nagchat kat kabain mo pa ay. Awan na. Mabunglog dayta ano ko ah. Anyat, mabunglaw. Saan mo nadamagan ta panagkunakit? Pumaysaw jay palad keng ka jay mamalad. Di mo man ipalagip da dyan mamadto ko no? Madadal lang tal daw ko. Nakaragkaro lang nga maawananak itinamnama ang makaasawak. Nagtukmam kan tumang amin. Jakon mabilang tinagbalin anubiak. Mga sawak pa yan. Ang zero ka pa ilaang. Ang mga no, makaado akto ni tiputot ket ibong kantulat ta. Nalaos nga raw tiragsakaw. Iti panagkalay sa may kini Marian Mangbianong. Agalalangit tiragsakaw. Ket impampanakal ko ni Marian nga asawa ta talaga anapintas. Iso nga adumat ti imap-apal kanyak a kapatadak.
Ngem kalpasan ti sumagmamanungal daw, kalpasan ti kalay sa amay. Kay, Marian, aldawan, apay adi ka matlabong mangon ay, nakaisaang ako niti pamigatan. Masadutak a bumangon. Anya? Kat no alas 9 niti bigat. Masadutak nga road. Apay aya nagdagulit ka. Ah, Agluto kan, tamahanak tulatan no bumangon na. anya? Ala, rumor kan dito silid. Kaya't ko pa'y ti maturo. Anya kamaten Marian. Nabambanugak ang naggapo iti trabaho. Ang nagado ti mainawan iti lababo. Kan nagdugyot ti balay. Di ka man lagdalos sa may. Agil iladlatan ti kukuam. Ay, saan nakababaw ng dito'y balay tapno aramidak ti amin na trabaho? Inasawa na, saan kat ababaw na? Marian, Oh, saan kit din? Agtrabaho ak ano kayat ko? Ngam awan ti karbangan ti asino man amang ibaon-baon kanya ta sandak mo't asuswelduan. Oray si ka? Di ka man kundi baon kanya. Kakaidaan nak lang arudon iti rabi eh. Kalpasan na, agtrabaho ak pa iti agmalmalam. Ha! Naglaing kan, Robin. Swelduan nak, no kayat mo agtrabaho ak. Marian? No saan? Agtrabaho ak ngagmalmalam. Ngam, di nakakaidaan iti rabi eh. Anya? Ruben, kasla kumutkutong kamot amigaw. Anya kumutkutong? Saan mo ta? Madlaw aking mutong ka. Makapakutong gayam ti mga sawa. Ha? Nagtaraki kay di baro ka pailang. Ita, kasla di mo mutin mas asikaso ti bagay. Oh, si Kamat. Komporme lamad madlaw mo. Ay, madigayam ti mga sawa. Takumutong kan lumaad. Ha? Imbaglaki din na. Tagilay-laya taklaan. Jakpay nagipalpalapal. Loko na to yan. Kaslaki din kan-kantyawan nak. Di pa'y nakarkaron, numamuan na asadot ni Marian. Baliktaden ti lubong. Siya akong ti makan-kantyawan. Aw, ape kasla natilmon mumutin tadilam, Robin. Ah? Saan ka saan ka amay? Ibusan iti ibaga. Awan? Ay, agawid akpay. Ay, umayak man iti balayaw. Tagpalabas ak iti oras si Jay. Huston to, numapanak iti bangkag numumaliw man. Ay, saan? Di ka umay di balay. Apa yan? Kat no sigod mapanak iti balayaw, iti baro ka pa eh. Sa bali di baro sa bali tan. Sige agawid akon. Ay, ina, makita ng tulagi din ti kinadulpang ni Marian. Dugyot to ngamin ti jaski a babae. Magibabain. Saan ako na makaawi si ti gagayim ko iti balay. Napanangatan ni Marian. Konsumisyon at talaga day jay a babae. Di naman la dinalusan mo't ti balay sakbay arimuar. Bados at talaga. Imbag ta saan ang nagpilit nga imay ni Aryong. Robin, ada kamin. Wow, dito ikayang tibalay. Sino dagita ubing akakaduam? Isu da boy, Lani kan Lala. Anak ko ida. Anya? Agmano ak tatang Robin. Agmano ak tatang. Agmano ak Aguray kayo! tatang. Aguray kayo! Agmano ak. Aguray kayo! Agmano. Sana siya kitatang nyo! Marian, anya ti kayat asawin da ito eh. Imbagak nga ruden. Anak ko ida kadagiti nagbalin anobyok ama nga lilaw. Nukasta! Anak na kami, ani inami. Nukasta! Agduduma ti ama dagita! Wan,
Ay, no. Saan? Saan na mamalinda ito eh? Tagtagay na yung paklang. Pumanaw kayong umping! Tagtagay na plang na ito eh. Tagtagay na plang. Makariinga ko man. Makariinga kon. Apaya, tiniplag na nga eh. Gaputa saan ka nga agtagtagainap? Pudno nga datalungan na ko, Robin! Saan? Bati-bat kayo lang nga simbang bayi tibiyag ko! Jak amaw, ti aramidak iti day di akan ito mang biyanong. Jak pulos dinamnama, nga dagayam talo nga anak ni Marian iti kinabalasang na. Tasan apulos amadlaw ang naganak. Mababainak pa yan, taamo dagiti makamamu kanyak nga adaw ti nagbalin anubiak. Ngem, kasla nagtakupak lagayam iti besang, iti panangikalay sa ni Marian, ket ibagbagad anak karma akkanaw, gapu iti kinadawel kaw iti babae. Nagmalasak anang asawa, mang biyanong. Sadot lang arudan ni Marian, inikanak pa iti instant nga anak. Di problema mang biyanong, ket kayat ko nga isina ni Marian, ngem ipangpangtanang agpakamatay no isinak. Diyak kayat agbalin nga instant tatang mang biyanong, ken nauma akon iti kinasadot ni Marian. Tulungan na kuma. Kaya't ko adenggan ti kapanunutam iti daytoy a problema. Toy pagayam mo, Robin, iti kawayan, Isabela. Robin, gayem. Apoy a problema ti instant, ket mayat tupay ti instant, tasan ka nga agbannog. Pagkakatawaan ka lang ka, day. Makakatawa iti parikot mo. Alis tao nga, agragrag dagiti buhok mo no kastalang. Wano, amano, naibus pa ikit din ti buhok mo. Gapo iti, kaadaw ti konsumisyon mo. Angam nay, danggam ti ibagakwan, adakan ka no surutam wenno saan ta si kamot lati masiknan. Inasawa mo ni Marian, nagkarkari ka iding kasal mo. Imbagam nga yatam itirigat kang ginawa. Itatanam mo nga dagayam anak na, kaya't mo na panawan. Idintaw ta nagpatpatayam ti kindalapsat na. Madia, takasla bagi na lang tinayat mo lukas na. Sana di si bubo kalaki na tao na. Laglagi pa, nagadaw tinagbali na nubiam. Ngam ni Marian ti pinilim ngayong kalaysa. Isu nga awan pabasulam, no nakapili ka iti kugangay. Amano, ibagbagam nga, anya magtanimang biyanong agungot pay. Sa anak nga agung unget, pagayam. Ibagbagak laeng. Malagip ko laki nga raw dito kanta ni Victor Wood no kastulaang. Kay lupit ng kapalaran. Mapakanta ka din na oras game. No, para kanyak, saan na mailintag ti bidot, iti may sapay abidot. Ibaga tayon nagkamalen ni Marian kadagiti imuna nga inayat na. Ang nalpasen dayjay, ket agasawa kayo itan, Robin Barok. Isurum ang aggagat dayta ti akmem ita akas asawa. Sika ati mangisuro kan kwa na itinasayaat, ta sikamot ti makaawat. That's right.
Malaksid ano, saan ka ba makawawat? Pakita iti nasaya at tapno sikati tuladan na. Kat makidag, jay konsensya na. Tamo naman siguro ti mangrik na. Ang no kanayon ak bugtakan. Ay kat karkaron ang agbalin a bataw kat saan nga aggaraw no di mo ikogtar ay no di mo paggarawain ko na kumay. Kat no may papanmat kadagiti anak na imbis a problema nga da instant nga anak mo ay ket aklo namlat taidan a kaalangan mat nga ibelang ida ti inada. Jay asun tupay kat ilalaan na diukan na. Ni Marian tulakit din ti saan kat saan mat nga asaw kan saan mat nga ukan dagit anak na. Pananutim lang ngayon, kinatan-ok ti mangilala wenno mangpadakkel iti ubeng nga oray no saan mo akap-kapin ano. Anya ti amam. Amangan no dagitan to kiding ubeng ti mangpunas to iti rogit mo no saan kan amakabael. That's right. Anya, agree ka, Ruben? Umanamong ka? Wan ko namon. Tanay pumakada account. Ala, kasta nga Rudain. Agingay ti sumarunaw. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!